Isinya apa aja, Bang? Timun, mangga, wow, coy. Wah, dikobok-kobok ini. Nanas, sama, wow. Nih, Dondong ya, Bang? kedong-dong. Asik. Main Jajan Channel, let's go tomorrow, coy. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih sama Bang Eman di Main Jajan Channel. Jadi sebelumnya Ane mau ngucapin terima kasih untuk semua teman-teman yang udah pada subscribe, yang udah pada komentar, yang udah pada like. Semoga semuanya rezekinya lancar. Nah, jadi sekarang kita mau jajan asinan Betawi. Oke, coy. Gimana keseruannya? Kita lihat, oke? Asinan sayur apa asinan buah, Bang? Asinan buah lah, kan asinan Betawi. Oke? Let's go tomorrow. Ciao. Beli asinan buah. Beli apaan, Bang? Asinan tuh. Pondok asinan. Oh, namanya pondok asinan. Asinan buah ya, Bang? Terjahat deh. Suka asinan, Bang? Jadi ya dong. Tapi kita pengen asinan sayur nggak ada habis. Oh, habis. Enak nih kayaknya, Bang. Wow. Jatuh. Ibu. Videoin dulu. Sana. Sekarang nih, habis jajan asinan. Oh iya. Yuk. Yuk. Bye bye. Bye bye. Ayo. Buat di minum asinan. Rasa mie orange. Dua. Dua. Dah. Pakai es kan? Ya. Kita beli nutrisari dulu nih sebelum kita minum makan asinan. Rasa nanas. Nanas. Enggak boleh deh, jadi nutrisari deh. Iya. Enak nih, seger nih. Minum nutrisari. Terus makan asinan, Bang. Oh iya dong, pasti dong. Oh, banyak motor, Kak. Hei, kamera. Asinan mana asinannya? Ini, Bang. Kamu nge-review. Gimana sih? Enak, Bang. Mau nge-review asinan nggak dikasih. Nah, jadi ini nih asinan Betawinya nih. Kita review langsung nih. Beli di mana tadi, Bang? Hah? Beli di mana? Beli di Cibubur. Di mana, Bang? 3. Jadi seporsi 13.000. Isinya apa aja coba lihat dulu, Bang. Kita lihat dulu ntar. Ini ada
ada kedongdong, nanas, bangkuang, timun, sama air dah. Dia buka nih asinannya nih. Asinan Betawi coy. Keras amat. Pakai segala disegel lagi tuh kayak inian. Keras amat ini. Oh, di kode ini ternyata. Oh, pakai kode bang. Tuh. Dah. Dah. Pakai kode ternyata. Wow, seru nih. Cobain bengkoang dulu bang. Oke, bangkok. Mana bangkok nih? Nah, apa tuh bang? Lembek banget. Jadi asinan tuh yang enak begini nih. Jadi kalau buahnya udah layu, enak, seger, jadi nyerap bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bang? Enak. Enak. Kuahnya bang, kuahnya pakai sedotan bang. Uyup. Pakai sedotan bang, nanti tumpah bang. Oke bang. Kameramen nggak mau? Mau dong? Wah, iya, gue tau lah. Gue kan doyan banget makan nih. Iya. Jadi yang kedua nih ada namanya timun. Isinya apa aja bang? Timun, mangga. Wow, coy. Wah, dikobok-kobok ini. Nanas sama wow. Nih, Dondongnya bang? kedongdong. Asik. Mau bengkoang bang? Bangkuang. Seger dah nih, siang-siang makan asinan. Bang itu buat saya bang. Lu mau? Nanas. Nih. Ini kuahnya kagak mau kuahnya. Mau. Kuahnya seger banget. Enak. Seger. Wah. Nah, jadi sampai di sini aja nih ya. Kita nge-review jajanan asinan Betawi. Pokoknya buat teman-teman main Jajan Channel yang mau beli asinan Betawi di Cibubur, recommended anak 13.000 udah penuh. Gang 2 bang? Ya, Cibubur. Nih, tuh, ya kan? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go tomorrow. Kakak main Jajan Channel. Dah. Let's go tomorrow. Dadah. Raya, let's go tomorrow. Ngomong aja. Oke, bye-bye. Dadah. Bye-bye. Bye. Let's go tomorrow. Ayo. Oke.